Für 1 Minute 30 Frau Biljana Borzan am Wort. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. O plastičnim vrećicama većina ljudi ne razmišlja dok stavlja u njih stvari u trgovini ili dok ih gomila u kuhinji. Vjerujem da većina od vas u kući ima jednu ladicu koja je pretrpana takvim vrećicama. To su one koje nisu u okolišu, no velika većina ih završi u prirodi. Zagađuju šume, rijeke, plutaju po morima i sljedeći put kada na kupanju se budete zgražali nad vrećicom koja pluta pored vas, sjetite se da ste imali priliku po tom pitanju nešto i poduzeti. Brojka od 8 milijardi odbačenih vrećica godišnje na razini Europske unije zaista je zastrašujuća i obvezuje na djelovanje. Ova direktiva traži od zemalja članica da smanje potrošnju takvih tankih plastičnih vrećica. Dokument propisuje mjere, ciljeve, rokove, ali i uzima u obzir dosadašnje rezultate država članica. Moja zemlja, na primjer, ima manju potrošnju plastičnih vrećica nego puno drugih država članica i zato je takav pristup dobrodošao. Smatram da je u pregovorima postignut prihvatljiv kompromis koji će osigurati da se smanji potrošnja tankih plastičnih vrećica. Države članice imaju mogućnost izabrati na koji način će postići taj cilj, što im omogućuje da mjere prilagode svojim specifičnostima.